Halur ke MDC election ke Bansalong u Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee u Bak Vincent H. Pala uloong baka parti kelapan krek syat berladakam dan ke jingpen kelai ke 6 schedule kelak banlong ha ubanai rempang la syamsnam. Habakren ha ke nyauterik naiweng arja arposau uloong baka Congress kelalong ke balapan krek bat ha KHADC ki babon ki constituency ki ladap bandon ki kertong bat ha ki katu ket ni ki jaka dangpet ya ke jing ai tiket ki we ki parti shua bandrai ya ki kertong. Ula kamba ula let keleng ki jaka bat ki pat ba ki las ngotho balada katlat ke Congress ke jai ben riu ru katlat ka imlang ke salang katlat ke kamai ke kaji ke hiar bat ki brieu ki la do jingkermen bat ki las dang men pai wiang syaka Congress. Ila idon jingkermen ba ke Congress kan le ba ki election ki banwan. Ju ang ni po ka sihil sro namenta ka election ke banwan kini ke MDC election. Na kermen ba election kan salong ho banai Februari kumbah ki baun ki baong la damdon ka delimitation le nimdon ka amendment of the 6th schedule election kan long ho banai Februari. Tela degadon election long kan long ho banai Februari ni long ki bala kre la prepare. Kamtam he is ka sihils na ka ap kondaisit nilayo kumba arfu lay up samut ki candidates ki ba more or less nila finalize ki candidate jongi kita kisit ki ba ngimpat finalize namar ki bon ki ba yakni ngidang page ma ban ngidang apro ki be ki position nila de kumno ki I ticket kumno kena bangiro ngin I ticket namar kadon ka change ki constituency katu kani kadon ka addition lene kadon ka subsection ya ki snong ki ba bon ha constituency kata ngidang up Pay kumba kalau mentang ngalai surum seneng ngelawan seri boy, kibon kebetulan bani hari boy, ngawan cebas ke hills menegani, ngawan cejante hills, iba kadon ke cincang shit namta ke Congress, kibriu kelas itu ba haba ke Congress ketelot ke judgment riu ketelot ke kamai gaji ketelot ke imlang ke salang ketelot ke law and order ketelot, haba Congress kadon ha ke bor. Kapek dut ya gabarok, kapek ya gibarit, kapek ya giba ruspa, kapek ya gibaduk, kapek ya gijanyam beper, tegadon gijing ya telilang, kadon gijing satu jumut. Ndre haba Congress pat katlot, kumba kalau mentah, ngini telot te kibiru kisngau diau, kisngau duk jing kermen. Kata ki pai yang kibiru se Congress. Nah kermen ke Congress kumba kalau mentah, ki election ki beladep, niladep bah, halican borok ki state. Ngila ban yo ruling ndre niladep bah, mentah Maharashtra rong kermen ni selep bah. Hadat kan yang selebha, kermen bagi nangsong senang, jom kerilum kasih jantia jengi election ke Banban kini pan perkat bah, ngin sedang napo Giant Hills, ngin sedang nak Khas Hills, ngin sedang na Meghalaya, banlong bukan nuksa yang kibabon napo India. Baru-baru ke Kongres kedai ke parti ke BI ki judgment ru berit kamtam ki rilum kasih jantia bat karo jongi, kemen ki brukin pai biang sengi. Ngin pek ya ke jingduna jong ini leni itai meleni kim pek ya ka jing pek jong kini ke belale andre kim pek ya ka future ki ya kerpa di samla ki ban soto bah ki pek ki berim kadon ke skop ya ki betmai akaro hills kalau menta wat hane yang niro ki papon ki kandidat pengi ai tiket menta ni ai ki betmai ni ai ki bru ki ba trisitom ya kerman bah ki nom tebut kin pai biang se Kongres kini ki por ki ban